Vjerovali ili ne, ali ova dva jela sa kiselim kupusom i kruhom koštaju točno 7,5 eura. Tako je ljudi, dobro ste čuli, postoji još mjesta gdje se za male novce može pojesti kvalitetno i obilno. Jedna od takvih lokacija je City Pizzeria u Bihaću koja već godinama drži svoj standard kvalitete, cijene se minimalno dižu i ako ih usporedimo s ostalim restoranima po BiH i dalje su u samom vrhu omjera cijene i kvalitete. Neka moja tradicija je barem 5 puta godišnje posjetiti City i provjeriti što ima novog na meniju, a kad sam čuo da su u svoj zimski meni uvrstili 3 moja omiljena klasika, bilo je doslovno uzimaj osobnu, stisni po gasu i pravac Bihać. Trenutno u ponudi imaju grah sa suhim mesom i kobasicom te sarmu s pire krumpirom. Uz grah dobijete domaći kiseli kupus, ne biste vjerovali, ali ima još restorana koji kisele sami svoj kupus i kod mene se to posebno cijeni. Sarmu svako jutro pripremaju ove simpatične ženice, u domaći kupus stavlja se čista junetina u kombinaciji s rižom i onda se na laganoj vatri sve to fino krčka. Kao veliki ljubitelj sarme u svim oblicima i formatima najviše volim kad je pripremljena od domaćeg kupusa. Ovdje je taman pogođen omjer mesa i riže, pire je jako dobar, onako fino kremas i kad se sve to spoji, to je to. Nakon toga pala je jedna junačka porcija graha sa suhim mesom i kobasicom. Ja osobno preferiram gušći grah, onaj u koji se dobro može umočiti, a najljepši dio svega je kad si na sam grah staviš obilato kiselo kupusa. Uživaš kod dijete, smješkaš se i šutiš. Za kraj je palo i nešto s roštilja. City je odnedavno u svoju ponudu uvrstio domaće teleće suđukice koje dobijete u dobro namačenoj lepinji uz malo senfa. Za mene bosanske suđukice nisu obične roštilske kobasice, za njih je ipak potrebno nešto više truda i znanja, a kad vam se doslovno otope u ustima i puste sve one fine sokove, odmah znate da je to to. Svaka daljna filozofija je nepotrebna. I da ne zaboravim, cijeli ovaj ručak za 3 osobe platio sam 12 eura.